Icyambere nakubwira nuko byahoze ari ibintu bya kirazira, ni tabu mu mico myinshi hirya no hino ku isi. Kuri ubu ngubu abakiri bato benshi, ingimbi n'abangavu bagitangira ibintu byo kwiga iby'imibonano, usanga bahera ku bintu byo gukora imibonano mu kanwa, kubera ko baba batekereza ko ariho hantu udashobora guterera inda cyangwa kwiterwa. Hakanongeraho yuko baba batazi niba bashobora kuhandurira indwara zitandukanye, donc bakeka ko biri safe. Nkeka ko ikibitera kinini ari n'amafilime baba baragiye bareba atuma babona birimo bikorwa, bakagira ngo ni ibintu bisanzwe, noneho bigatuma nabo batangira kubigerageza. Ariko sibo gusa, kuko noneho ngo iyo ugiye mu bakuru usanga hafi abarenga nka 90% bakuru bo mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari hagati y'imyaka 25 na 44, ngo muri abo bantu bakuru hafi 90% bose baba baragerageje ibyo bintu cyangwa se barabikoze cyangwa babikora.